аввалан ассалому алайкум ба тамоми ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. худованди меҳрабон ҳамаи мо шуморо дар паноҳаш нигаҳ бидорад ва чӣ орзу ва ҳавасе ки дорем ба орзу ва ҳавасҳоямон бирасонад. ва бародароне ки дур аз ватан ҳастанд дуо мекунем ки ҳамаи шуморо бо дасти пур бо сари баланд ба назди падар модар барбигардонад. дар навори имрӯза якчанд видеоҳо аз мошинбозори Душанбе аст ва якчанд мошинҳои фурӯшии дигаре ки бародаро аз шаҳрҳои Россия ба ман равон кардагӣ ҳастанд ва аз шаҳрҳои Тоҷикистон ҳам ҳаст. дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонем. агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед, пас ба номерҳои ватсапи канали Автолайф равон кунед ва реклама дар канал барои шуморо ройгон астай. саломат бошед. фақат дастгириро фаромӯш намекунем. лайкҳоро аз ёдатон набурорен ва саҳар насиб кардагӣ бошад, навори нав аз мошинбозори Душанбе барои шуморо пешкаш мегардонам. Lexus GS 300 соли 2006 Америка. ҷа танировкаш додома. камера қафлас кор мекунам. тасвири маъқул мешавад, тамошо кунед. хай бухтон бештар маълумот мегиред. 4 та баллони нав, бамоша печатки, пойни салон, электропакет, юкамдора, салон тоза, чуқурно нав. обогрев сидений, лифт сидений, автоматай, старт-стоп, автопилот, мультирул, кондиционер кор мекунад, люкам дора. Ҳолаби моторш се ай бензини холӣ. ҷесо бузбалатарам бу айсо хеле камтар майдатарам нисбат ба ё. چند سمکه نقشه؟ خب نمره تلفن ابگاه کمونه؟ 905 0154 01 85 هزار میگن. نمره شما میمونم زنگ بزنه خیلی بو برای شما را بیشتر معلومات میکن خب با مومیلان دورا. پریورا 2011 سال انا بسیاری برادرها گفته بودن که بگیرین همین اولادای خوب شه. مرامد یک تا 2011 ابیوم موتور یک هفت اینژکترای بنزینی خالی. تانیروفکاش تو فوریه 22 سویتی ماشینا خیختون دیدستین. انا معقولتون شود. نمره که در آخر ویدیو میشه. خیلی بختون بیشتر معلومات میگیریم. 4 تا بالون ناو. انا سالن شام یک میگیریم. سالن یک تماشا کنیم. الکتروپاکت. انا تراکش مکانیک. کاندیشنر کار میکنه. او کاندیشنر کار میکنه. زنی کامera. خب چند سمکه را نقشه و بو مومیله دورانه وریانت ها الشی هسته که فقط سومه. نمره تلفن همیگه کمونه؟ 93 304 74 74. خب زنگ میزنین یکه برای شما را بیشتر معلومات میتن. خیلی باید نختون دیدین اولادی ماشینه 46,000 سامونی. مرسدس 2002 سال انا ابیوم موتورش 32 بنزین انا سه چرخه دستیم اونجا توش دوما کسایی در معقول میشه باردار نمره کرا میمونه زنگ بزنه خیلی برای شما را بیشتر معلومات میتم. انا بالون ناو سالن شام یک میگیریم. سالن شام یک تماشا میکنیم.
خب الکتراپاکت، автопилот، мултирул, коробка автомат, епилуч канчанирам кор мекунад. خب 556,000 234,000 пробег дорад. خب ये क्लास है खाई ये क्लास है sevdi خب خیلی بعد هم مسئله کوزف موتور خداویش سوز کنه زاگی پوشیدگی خیلی ندارد و یکم وقت نکن بزرگم نه اما دو کس پرسیدم خب چانس میره با نفس 70 تا دو سالون میشه دو سالون میشه نمره چون ابو تمونیم 93 0 40 75 هم صحبت میشیم کسایی که معقول میشه برادر بو برای شما را بیشتر معلومات میتن خیلی باید نقطان دیدین اولتی ماشینا و با خریدار یعنی باشین مین بو ای پیشان میبینینش BMW пятерка 99 сол объем мотор 2.4 газ و бензин объектош то моё кябра уҷа дора обсме чахай хсон дидестен ана касои да маъқул мешавад тамошо мекунем номро ака давохили видео мешавад хай бухтон бештар маълумот мегирем электропакет ана мултирул коробка автомат ай D+ хоб انشانهش کار میکنم خانه؟ نه میکنم؟ خب چهلون نو سالان توزه مسئله همی کوزوف خیلی کرد کوزوف موتور خداویش سوزه یا؟ زاگی پوشیدگی خیلی ندارم خب چند سمت کسی نکرده نقشه؟ خب مومیله دو رو خواهد خب وریانت های حالیشی هسته که فقط سوم داد پرایم خب نمرو تیفون ابو اکمونه 917 03 32 32 خب زنگ میزنه کسایی در مخصوص شد یکه برای شما را خیلی بیشتر معلومات میتونم باید نختان دیدین اولتی ماشینا матизи 4 солош 2010 ҳай корея ана свеча хайхтон дидесем бародаро уҷа танировкаш то охири солай оз як шу сиёмкаш мекунем маъқултон шавад номра ака дар охири видео мешавад бу қатъи шавмсӯҳбат мешавем барои шуморо бештар маълумот метавам электропакет ана салон тоза чолу ҳама нав автоматай коробкаш این کنشنرش کار میکنن؟ کنشنرش کار میکنن коробка автомат خب بنزین ها؟ یک چورو ابی موتورش یک چور خب چند سمکه نقش وقت 50,000 بو سودو میشود خب نمره تیفون ابو اکمونه 907 02 98 78 مسئله کوزوف موتور خداویش فرق بویدیم وریانت حالیشی دورا که بکشیم فقط شون و یک ماشین فروشی که برادرو از شهری روسیه روان کردگی هسته مرسدس اس کلاس سالش 2008 ابیوم موتورش 55 و گفته است که لیوک داره کانسیونر کار میکنه با گرفت 4 بالون دیگهش خطیش هست و 120,000 پرابگ داره نرخ یعنی 600,000 روبل است قرار داره در کدام شهرهای روسیه هسته و نمره صاحبش در روی اکران میشود میتونین هم صحبت شوین
бо барои шуморо бештар маълумот метаванд. ва мошини дуюм бошад Opel солош 97 абиёни мотораш 1.6 газу бензинай документ дора ва гуфтааст қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун телевизор дора нархаш 27000 сомонӣ бо муомила дора номери соҳибаш дар рӯи экран мешавад. ва мошини сеюм бошад Hyundai Sonata солшаи бародар нанависондааст ва гуфтааст ки абиёни мотораш дай бензини холӣ панорама старт-стоп сидению лифт 4 электропакет 1 сол ҳуҷҷатанӣ дора ва нархаш 105000 сомонӣ аст номерош дар рӯи экран мешавад. ва мошини чорум бошад Opel Astra F солуш 94 абиёми мотораш 1.6 газу бензин коробкаш механика қарор дорад дар шаҳри Душанбе нархаш 34000 сомонӣ бо гуфтааст ки муомилаани дора номерош дар рӯи экран мемонем метавонем ки ҳамсӯҳбат шавем. ва мошини панҷум бошад Opel Vectra солуш 95 абиёми мотораш 1.6 газу бензин документ дора қарор дорад дар ноҳияи Вахш ва нархаш 25000 сомонӣ номерои соҳибаш дар рӯи экран мешавад. албатта ки номи канали Автолайф суҳбат кунед бо барои шуморо арзон мекунанд. ва мошини ҳафтум бошад Kia солуш 2017 ва гуфтааст ки 26000 пробег дорад қарор дорад дар ноҳияи Шаҳртӯз нархаш 100000 сомонӣ аст бо арзонан мешавад номерои соҳибаша дар рӯи экран мемонем ва метавонем ҳамсӯҳбат шавем. ва мошини ҳаштум бошад Mercedes Benz солуш 2000 дора ва бародар гуфтааст ки фақат вариантҳои алишӣ дора номерош мемонем метавонем ҳамсӯҳбат шавем ва хоҳиши ман ҳамин аст ки ангоҳи мошин равон кардан маълумоти хубтар равон кунем ва суръатҳои соз. ин буд бародарон мошинҳои фурӯшие ки дар тӯли ҳамин ҳафта ба ман равон карданд ва ман барои шуморо пешкаш гардонидам. насиб кардагӣ бошад наворҳои нав аз мошинбозори душанбе рӯзи шанбе ва якшанбе сиёмка мекунем барои шуморо пешкаш мегардонем. раҳмат ки бо мо ҳастем ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем ва барномаҳои нава интизор бошен ва агар аз шумо касое ки мехоҳанд барнома кунанд метавонем бо мо ҳамкорӣ кунем. барномаи шуморо метавонем дар канали Автолайф бигузорем ва як проектҳои хуб мо шумо аз наздик барои мардума пешкаш гардонем. агар ҳам хел дошта бошем проектҳои соз марҳамат номрои мо ҳастай ҳамсӯҳбат мешавем бо бештар маълумот мегирем. то видеои оянда худованд меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад.